امروز 20 میلیون است و من شعله گلخوجت تازه‌ترین خبرگزاری‌ها را استودیوی رادیو آزادی معرفی میکنم. درود بر شما و سرخط موضوع برنامه. آسیای مرکزی دچار کم‌آبی شده است. نمایندگان ده‌ها کشور در پایتخت تاجیکستان مشکلات مربوط به آب را در ҳамоиши байналмилалӣ مطرح دارند. فرمایشی لباس ورزشی برای ҷоми ҷаҳонӣ فوتبол дӯзандаҳои корхонаи гулистони шаҳри душанберо ба кор баргардонд. як ду вақт корхона аз фаъолият монда буд, гуфтанд чуноне ки қайд кардам. мана бо аз сари нав бо русия ҳамкорӣ карда истодаем. закасҳо ва фармоишҳо пайҳам шуда истодааст. гар шиновар нести ҳадиақал соҳиби пул бош ва ё чӣ гуна бепулӣ наврасони тоҷикро барои оббозӣ ба пулу дарёҳои хатарнок мебарад. ман мехоҳам ки ягон вай ба сани оби дарёи соз бошад ки об набарада ҳами бачаҳо биян оббозӣ кунанд ё обш соз бошад. мушкили об дар сатҳи ҷаҳон намояндагони беш аз 100 кишвари дунёро дар душанбе гирди ҳам овард. дар ҳамоиши байналмилалие ки ин лаҳзаҳо дар пойтахти тоҷикистон идома дорад, иштирокдорон усулҳои дастёбӣ ба оби тоза ва истифодаи самараноки захираи обиро баҳс карданд. аз ҷумла эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронӣ дар ҳамоиш ба мушкили оби ошомиданӣ дар минтақа ишора намуд. шодмони ятим мавзӯъро идома медиҳад. шиддати рақобат барои дастрасӣ ба захираҳои об дар шароити афзоиши камбуди об метавонад ҳатто дар дохили як кишвар паёмадҳои манфиро ба бор орад. раиси ҷумҳурии тоҷикистон гуфт ки ба сабаби бориши ками борон кишварҳои минтақаи осиёи марказӣ дучори камобӣ шуданд. эмомалӣ раҳмон рӯзи 20 июн дар нишасти байналмилалӣ бахшида ба об дар душанбе гуфт ҳаҷми оби дарёҳо аз меъёрҳои миёнаи солона паст буда дар мавсими обёрӣ ҳамагӣ дар ҳаҷми 60-70% пешгӯӣ мешавад. минтақаи осиёи марказӣ мисоли возеҳи ҳамкории созанда дар соҳаи об мебошад ки дар он нобаробарии ташаккулёбии захираҳои об ҷой дорад. чунин вақт дар баробари талаботи фарқкунандаи кишварҳои минтақа ба истифодаи захираҳои об аз лиҳози соҳавӣ ва мансибӣ чанде пеш чун омили баҳсу мунозираҳо ва ихтилофоти эҳтимолӣ арзёбӣ мегардад. вале тавре ки замон ва амалият нишон медиҳад, мо тавонистем дар ҳалли мушкилоти мавҷуда ба пешрафти назаррас ноил шавем. эмомалӣ раҳмон гуфт таи 60 соли ахир ҳарорати ҳаво дар тоҷикистон ба ҳисоби миёнаи солона ба андозаи 1 дараҷа аз рӯи селсия боло рафтааст. дар ҳамоиш садо дод ки тағйироти иқлим дастрасии мардумро ба оби ошомиданӣ мушкилтар мекунад. тағйироти глобалии иқлим ба ҳаҷми захираҳои оби нӯшокии тоза ва сифати он таъсири манфӣ расонида кишварҳо ва минтақаҳои мухталифи оламро ба вазъи ташвишовари экологӣ дучор месозад. имрӯз дар олам зиёда аз 2 миллиард нафар аз норасоии об танқисӣ мекашанд. طبق پیشگویی کارشناسان سال 2050 این نشان دهنده میتواند تا 5 میلیارد نفر یعنی تقریبا به نصف اهالی سیاره برابر گردد. тоҷикистон дар осиёи марказӣ яке аз гӯшаҳои гарму хушки курраи замин ҷойгир аст ки талаботи даҳҳо миллион аҳолии он ба як сарвати муҳими табиӣ яъне об сол ба сол меафзояд. тақрибан 60% оби ин минтақа аз тоҷикистон сарчашма мегирад ва об як сарвати асосии кишвар ба ҳисоб меравад. солона дар кишвар 13 миллиард метри мукааб об сарф мешавад ва бино ба гузоришҳо бештар аз 1 миллиард метри мукааби об талаф меёбад. дар ин ҳамоиш намояндагони баландмақоми 110 кишвари ҷаҳон аз ҷумла раҳбарони покистон ва туркманистон раиси иҷроия дар ҳукумати ваҳдати миллии афғонистон иштирок карданд. шодмон ятим, искандари фирӯз, озодӣ, душанбе. ромёрем ба мавзӯъҳои дигар. имсол муҳоҷирони тоҷик аз русия ба тоҷикистон пули бештар фиристоданд. дар ин бора бонки марказии русия бо интишори омори интиқолҳои пул ба хориҷа гузориш дод. соли ҷорӣ танҳо тариқи роҳҳои расмӣ яъне бонкҳо ҳаҷми маблағҳои фиристодаи муҳоҷирон ба тоҷикистон 15% бештар шудааст. ин мавзӯъро шораи иқтисодии мо абдулло ашуров пайгирӣ дорад. абдулло салом, бино ба маълумоте ки шумо доред муҳоҷирон ба ватан чанд пул фиристоданд ва дар қиёс бо соли пеш чӣ қадар зиёд аст? салом шаҳло. муҳоҷирони кореи тоҷик дар 3 моҳи аввали соли равон $487 миллион ба тоҷикистон фиристоданд.
این تنها آمار است که بانک مرکزی روسیه انتشار کرد. چون بانک ملی تاجیکستان چند سال باز این جانب از انتشار کردن حجم مبلغ میفرستاده مهاجران کاری تاجیک خودداری می‌ورزد. بجز از بانک ها البته مهاجران با خود نیز مبلغ های زیادی را با وطن می‌آورند و یا با دست دوستانشان می‌فرستند که البته از چشم آمار رسمی پنهان میماند. نظر به سال گذشته پول ارسال کرده مهاجران 64 میلیون دلار بیشتر است. سال گذشته در همین مدت مهاجران به تاجیکستان 423 میلیون دلار پول فرستاده بودند. در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل از روی انتقال پول تاجیکستان پس از ازبکستان در زینه دوم است. در این دوره از روسیه به ازبکستان 726 میلیون، به قرغیزستان 435، ارمنستان 209 میلیون دلار مبلغ انتقال داده شده است. تا جای من میدونم عبدالله از سال 2014 به این سو تنها در مورد کاهش یافتن مبلغ‌های به وطن فرستاده مهاجران خبر می‌رسید. این بار برعکس است. سبب در چیست؟ چند عامل به این باعث شده است شهلا. نخست اینکه اقتصاد روسیه پس از 3 سال رکود در پی به طوری بی‌سابقه پایین رفتن نرخ نفت و تحریم‌های کشورهای غرب تنها سال 2017 از رکود بیرون آمد. در این سال اقتصاد روسیه رشد 1.4% داشت و امسال پیش بینی می شود که رشد آن تا به 1.8% رسد. همچنان سال گذشته از 300,000 مهاجرانی به قلمرو روسیه ممنوع الورود شده تاجیک بیش از 100,000 نفر آنها مورد عفو قرار گرفتند. همه این عامل‌ها در مجموع باعث کم بالا رفتن حجم مبلغ‌های ارسال کرده مهاجران شد. مهاجران تاجیک برای اکثر خانواده‌ها یگانه نانآور و منبع درآمد هستند. هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مبلغ‌های مهاجران به سر می‌برد. پس میتوان آی سبک کشید و گفت که درآمد مهاجران خوب شده است؟ تا اندازه شهلا، زیرا تا هنوز حجم مبلغ‌های ارسال کرده مهاجران به سطحی پیش از بحران نرسیده است. در سال 2013 یعنی تا شروع بحران مهاجران به تاجیکستان بیش از 4 میلیارد دلار فرستاده بودند که برابر به نصف از مجموع محصولات داخلی کشور بود. پارسال باشد مهاجران کم بیش از 2 میلیارد دلار به وطن فرستادند. تشکر عبدالله برای صحبت. موضوع روسیه را ادامه میدهیم و رو میاریم به جام جهانی فوتبال که در این کشور جریان دارد. روز 19 ایون منتخب کشور میزبان روسیه در شهر سنت پتربورگ منتخب مصر را با حساب 3-1 شکست داده عملا از گروه ا به دور بعدی چمپیونات را خواهد گرفت. شام دیروز ساکنان سراسر روسیه برای تسجیل غلبه به کوچه ها ریختند. امروز در گروه ا دو دسته دیگر اروگوئه و عربستان سعودی روبرو خواهند شد. برای علاوه امروز دسته های گروه ب پرتغال با مراکش و ایران با اسپانیا آزمایی میکنند. خبرنگاران تلویزیون نسای شیوری اطلاع میدهند که جام جهانی به دوزنده‌های توجیک هم خوشحالی آورد. آنها این شب و روز با فرمایش شرکت معروف بریتانیایی امبرو لباس‌های ورزشی میدوزند. رهبریت کارخانه دوزندگی گلستان بیش از نصف کارمندانش را که در رخصتی بودند به کار فراخواند. این کارخانه توانست با شرکت معروف بریتانیایی قرارداد همکاری بندد و بازار را هم برای صادر کردن لباس پیدا نماید. حالا 70 نفر دوزنده‌های گلستان از پی کار شدند و خود کارخانه نیز از این فرمایش فایده می‌گیرد. برای کارمندان $100 معاش تعیین شده است. وقتی که کار نباشد هم با کار که شود واسه همه ما با جمع شویم در اینجا. یک دو وقت کارخانه از فعالیت مونده بود گفتن چنونی که قید کردم ما با از سر اینا با روسیه همکاری کرده استودیم زکات ها و فرمایش ها پی هم شده استوده است. طول چند سال اخیر کارخانه دولتی گلستان تنها از حساب فرمایش‌های خرد کار می‌کرد. درآمد آن هم خیلی کم، تقریباً $10,000 را تشکیل می‌داد. با شرافت این فرمایش ما امکان پیدا کردیم که بیشتر کارمندان خود را برگردانیم. شمار زیادی آنها در دیگر شرکت‌ها کار را شروع کردند، اما به هر حال فرمایش‌های خود را برای بازار محلی می‌گرفتیم. تا سال 2014 کارخانه گلستان به سرمایه‌دار اوکراینی فرتش تعلق داشت، اما تجارت رشد نکرد و با حکم دادگاه کارخانه به حساب دولت گذشت. کارخانه چندین بار به فروش گذاشته شد اما خریدار را پیدا نکرد. حتی با نظرداشت فرمایش‌های نو تنها 30% اقتدار کارگاه استفاده می شود. چون این نشانداد برای دست یافتن به درآمد چشم‌رس کافی نیست. باید استحصالات حدالامکان 2 برابر افزایش یابد. این در شرایط امکان پذیر می شود که سرمایه‌گذاران خارجی جلب گردند.
барои корхона танҳо фармоишҳои калон метавонад фоидаовар бошад. дар сурати ғайр хеле душвор аст. маҳсулоти мо барои фармоишгар мақбул аст ва то ба ҳол ҳеҷ шикояте нашудааст. масъулини корхонаи гулистон ба духти босифат ва оҷили либосҳои варзишӣ барои ҷоми ҷаҳонии футбол умед мебанданд. аз нигоҳи онҳо ин имконияти хуб барои ҷалби сармоягузорони хориҷӣ ва фармоишҳои бузург аст. аммо бо ин ҳам ҳанӯз тақдири баъдии кормандони гулистон норӯшан боқӣ мемонанд. онҳоро фармоишҳои нав интизор аст ва ё рухсатии бемузд. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. як масъули шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар қирғизистон бо иттиҳоми додани шиноснома ба Низомхон Ҷӯраев боздошт шудааст. ба маълумоти вазорати корҳои дохилии қирғизистон, ин мақомдор соли 2014 шиносномаи намунаи соли 2004-ро барои як шаҳрванди ҷумҳурии қирғизистон додааст. ба қавли онҳо баъдан ин шиноснома аз тарафи Низомхон Ҷӯраев, тоҷири саратманди тоҷик истифода гардидааст. Низомхон Ҷӯраев дар Тоҷикистон ба ҷиноятҳои иқтисодӣ аз ҷумла дуздии маблағҳои давлатӣ муттаҳам аст. Ҷӯраев соли 2014 дар ҳоле ки таҳти назорат буд ва бояд ба додгоҳи олии Тоҷикистон ҳозир мешуд, ғайб зад. бармегардем ба Тоҷикистон. ҳар сол бо шурӯи гармиҳои тобистон кумитаи ҳолатҳои изтирории кишвар дар бораи ғарқшавии сокинон дар кулу рудҳо хабар медиҳанд. риоя накардани қоидаҳои бехатарии шиноварӣ ва ё интихоби рудҳои мамнӯъ барои оббозӣ ҳамчун сабаби асосии ҳалокати нафарони зиёд маънидод мешавад. аммо мусоҳибони ҳамкорони мо дар Душанбе мегӯянд онҳо аз ночорӣ дар дарёҳои пуртуғён маҳорати оббозии худро месанҷанд. раҳматулло дар ин рӯзҳои гармои тобистон ҳафтаи 2 маротиба ба назди дарёи пуртуғёни Душанбе меояд ва худро салқин мекунад. вай гуфт дар наздикии хонаи онҳо ҳавзи шиноварӣ мавҷуд аст ва обаш низ мусаффост, аммо ба сабаби гаронии нархи он ӯ ҳамроҳи рафиқону дӯстон ба ин ҷо меояд. ман мехоҳам ки дагон вай басани ами дарёи соз бошад ки об набарада, ами бачаҳо биан обозӣ кунанд, ами обш соз бошад. ӯ параш об созаю намебара, лойқа тоза бошад ки соз бошада. раҳматулло ва дӯстони ӯ танҳо наврасоне нестанд ки дар рудхонаи хатарнок обозӣ мекунанд. як мушоҳидаи мо ҳам нишон дод ки аз рудхонаи Душанбе то даромадгоҳи маркази ноҳияи Варзоб наврасон дар маконҳои мамнӯъ дастаҷаммуна обозӣ мекунанд. бо шурӯи фасли гармо ва оғози мавсими обозӣ ҳам дар ин шабрӯз талабот ба ҷойҳои обозӣ дар Тоҷикистон зиёд аст. ҳоло аксар мактаббачаҳо ё ҷавонони наврасон дар дарёҳо обозӣ мекунанд. тавре худи шумо ҳам мебинед дар ин маконҳое ки бачаҳо барои обозӣ интихоб карданд, ягон ишора ё аломате барои он ки дар ин ҷо обозӣ кардан ман аст гузошта нашудааст. як ида аз наврасони пойтахт дар ҳавзҳои махсуси шиноварии пулакӣ ва бархе ҳам дар ҷойҳое ки қаблан барои оббозӣ сохта шуда ҳоло мамнӯъ аст худро салқин мекунанд. кули ҷавонон ки дар гузашта макони аслии оббозии барои сокинон буд, ҳоло аз нав бозсозӣ мешавад ва дар он оббозӣ ман аст. ҳангоми ҳузури мо дар ин макон даҳҳо нафар дар канори ин кул машғули оббозиву истироҳат буданд. ҳар рӯз чанд бор барои ҳамҷо оббозӣ меоед? як бор. масалан ягон бор гуфтанд ки ман аст ё ки ман нест дар ин ҷо обозӣ кардан? نه مثال یه بار اومدیم اونجا دیدن خب گفتن یه بار میپریم میریم. پیش از اومدن باید پدر و مادر را آگاه میکنید؟ آه پرسیدیم. бо оғози фасли тобистон аллакай дамои ҳаво дар бархи минтақаҳои кишвар то 40 дараҷа гармӣ мерасад. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон 19 июн бо пахши як баёния гуфт дар як рӯзи гузашта 5 нафар ҳангоми обозӣ дар рудхонаву кӯлҳо ғарқ ва ҷони худро аз даст доданд. мақомот сабаби аслии ғарқшавии ноболиғонро риоя накардани қоидаҳои шино, обозӣ дар ҷойҳои хатарнок ва беаҳамиятии волидон ба кӯдакон медонанд. саринӯзи рӯҳулло, шодмони ятим, озодӣ, Душанбе. ин чанд матлаби муҳиме буд ки то ин лаҳза дар ихтиёр доштем. хабару гузоришҳои бештар дар сомонаи озодӣ.орг, саҳифаи вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва озодӣ видео ютуб қобили дарёфт аст. ташаккур ки моро имрӯз ҳам ҳамроҳӣ кардед. бародикор ва худо нигаҳдори ҳайракӣ шумо бошад.